Prvi računar sam dobio u osnovnoj školi. Moj otac je meni davao delove računara, pa sam ja morao sam da sklapam i odatle je sve počelo. I started studying university for programming in the Chechen, but I didn't finish it because I needed to move from. DevOps je kultura i set principa koje timovi koji rade na razvoju softvera kada usvoje mogu da budu mnogo uspešniji u isporučivanju softvera klijentima i održavanju istog. Ali ono što je najbitnije, dobili su priliku da vidi iz prvog lica kako funkcioniše razvoj modernog softvera i da vide koja je to uloga DevOps inženjera koja pomaže programerima da budu uspešni u tome. Ovo je Netflixova infrastruktura na slici, to je njihova cijela, znači kako ceo Netflix funkcioniše. I learned something new. I remember why I wanted to study in this area. Because the feeling of that you are doing something and you're creating something is really wonderful feeling and I forgot about that. Ova obuka mi pruža priliku da završim ispit gdje ću dobiti sertifikat. Taj sertifikat će mi pružiti više prilika za zaposlenje. Mi u UNDP smo veoma srećni da pomognemo mladim izbeglicama, interno raseljenim i mladi Romima, da dobiju ovako dobar i inovativan trening i da lakše pronađu posao. Nadamo se i da će i kompanije u Serbiji prepoznati njihove kvalitete i da dati im šansu. We see digitization as a real accelerator for reducing poverty and tackling inequalities, including gender equality. And through this training, we're equipping Roma, refugees and other vulnerable groups with skills so that they'll be competitive on the labour market. And we're also tackling depopulation by really building on that untapped human capital that exists within the country. I'm for sure know that the programming will be the part of my future. Jedva čekam da krenem da radim i da nađem posao neku u ovoj struci.